چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر در تاریخ هر ملت دیر یا زود شخصیت‌های برجسته پیدا می‌شوند که تقدیر آن را به کلی تغییر داده، مدنیت مادی و معنوی آن را به سطح تازه و بلندی ترقیات می‌رسانند و فرهنگ و تمدنش را بر عرصه جهانی می‌بردارند. برای پارس‌ها و شاید هم نه تنها برای آنها بلکه برای تمام خلق‌های ایرانی تبار چنین شخصیت کوروش کبیر بود. کوروش کبیر به نخستین ایمپریای متمدن آریایی بنیاد گذاشت که تا زمان لشکرکشی و کشورگشایی‌های اسکندر مقدونی در تاریخ تمدن بشری نظیر نداشت. ایمپریای تأسیس داده او مطابق معلومات کتیبه‌های دارای بزرگ و مورخان یونان قدیم چندین دولت‌های جهان کهن، پارس و ماد، بابل و آشور، مصر و فینیکیا، لیدیا و اورارتو، پرتیا و گیرکانیا، باختر و سوخت و غیره را در قلمرو 22 ولایت متحد نموده در حدود 3 قاره عالم آسیا، اروپا و افریقا دامن گسترده بود. کوروش در تاریخ تمدن بشری با سیاست عاقلانه کشورگشایی، تأسیس ایمپریای توانای و متمرکز آریایی، اصول نوی اداره‌کنی و شکل مکمل دولتداری، اصلاحات امور سپاه و نظام لشکر، گسترش تجارت و تدبیرهای راهسازی، علل خصوص پایداری، عدالت و پشتیبانی حقوق منزلت جمله خلقیت‌های ساکنان قلمروش شهرت جهانی پیدا کرده است. اعلامیه تاریخی کوروش کبیر باشد از جانب عالمان و مورخان همچون نخستین اعلامیه حقوق بشر اعتراف شده است که نظام عادلانه، انسان پرورانه و دنیوی دولتداری را پشتیبانی میکرد. کوروش کبیر در میان شاهنشاهان عهد قدیم یکی از عاقل‌ترین، با انصافترین، کم‌آزارترین و دوراندیشترین شاهنشاه بود که با تمدن آفری و دولت سازی، انسان پروری و عدالت پیشگی و رفتار و اخلاق حمیده‌اش نفوذ عالمگیر یافته است. نیاگان ما در آن دوره‌های دور تحت پرچم کوروش کبیر نه تنها یک دولت مقتدر و متمرکز مشترک، بلکه تقدیر مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک، زبان و خط مشترک و رسم و آیین مشترک را بنیاد گذاشتند که از سرچشمه تمدن آریایی آب می‌خورد. تقدیر دولتداری کوروش به تقدیر دولت امروزه تاجیکان خیلی شباهت دارد که روحیه وحدت و متحدسازی ملت، پشتیبانی صلح و عدالت، گسترش تجارت و اقتصادیات و بنیادکاری و آبادانی، اصلاحات نظام لشکر و تکمیل اداره‌کنی مملکت از جمله این مانندی و هماهنگی هاست. کوروش کبیر از مرتبه شاه یک ولایت به درجه شاهنشاهی یک ایمپریای بزرگ جهانی رسید. اما برای به این مرتبه رسیدن او سعی و کوشش و جد و جهد زیادی کرد و مانعه‌های بسیاری را از سر راه خود برطرف نمود. کوروش از روزهای اولی به سر حاکمیت آمدنش به مستحکم کردن حاکمیت مرکزی و پرقوت کردن ارتش خود شروع کرد. وقتی که او مستحکم بودن حاکمیت و پرقوت شدن لشکر خود را احساس کرد، سال 553 تا میلاد بر ضد شاه ماد اختیویروه اسیان برداشته، بنابر بی‌کفایگی و ضعف قدرت او قیام نمود و از اطاعت او عملاً برآمد. استیک برای تنبیه دادن این سرور تابعش 2 مرتبه به پارس لشکر فرستاد، اما هر دو دفعه هم به ناکامی دچار شد. بعد این کوروش با تنتنه به پایتخت ماد شهر هنگمنت داخل شد و او را رسما پادشاه پارس و ماد اعلان کردند. منبع‌های تاریخی درباره چطور سرزمین ماد را اشغال کردن کوروش
ба ҷуз се муҳорибае ки байни онҳо сурат гирифта аст иттилои дигаре надоданд. ба ҳар ҳол якбора подшоҳи ин ду кишвар эълон шудани Куруш ҳам нуфузу эътибори ӯро баланд бардошт ва ҳам мавқеи сиёсии ӯро мустаҳкам намуд. дар он замон Порс барои давлати Мод аҳамияти хос дошта бошад ҳам дар минтақа чун як вилояти мутеъ шинохта мешуд. аммо Мод калонтарин ва пурқувваттарин давлати минтақа буд ва эътибори ҷаҳонӣ дошт. агар ривояти Ҳеродот воқеӣ бошад, Куруш набераи Астияк буд. аз ин рӯ дар симои ӯ на ғосибии ҳокимият, балки вориси қонунии подшоҳони Модро медиданд. акнун бояд тамоми кишварҳои тобеи давлати Мод бечуну чаро ба Куруш итоат мекарданд. дар амал ҳамин тавр ҳам шуд. воқеияти таърихӣ тасдиқ менамояд ки Куруши Кабир баъди бар зидди шоҳи Мод Астияк қиём намудан ва ӯро мағлуб сохтан, ба устувор намудани иқтидори давлати Форс кушида тақрибан солҳои 547-546 то милод пай дар пай аввал Парфия, Гиркания, Лидия ва давлатҳои юнонии Осиёи хурдро забт мекунад. сипас барои беҳтар намудани марзҳои шимолу шарқии қаламрави Форс тақрибан солҳои 545-540 то милод, яъне давоми бештар аз 5 сол ба ҳудудҳои Марғиён, Хоразм, Суғд ва Бохтар, инчунин сарзамини Скифҳо, сакоиҳои резишгоҳи Руди Ому ва канораҳои Сир лашкар мекашад. агар ба шарҳи ин масоил таваҷҷӯҳ кунем, мушоҳида хоҳем кард ки нақшаҳои ҳарбии Куруш бо гирифтани сарзамини Модҳо хотима наёфтааст. баъди Мод Куруш давлати иломиҳоро ки дар ҷанг бо Ошур заиф шуда буд ба тасарруфи худ дароварда, пойтахти худро аз Аншон ба Шум интиқол дод. тафсилоти ба даст овардани сарзамини Лидияро муҳаққиқон тасвир намуда, аз ҷумла қайд карданд ки яке аз рақибони ҷиддии Куруш дар ғарб Лидия буд. дар Лидия юнониони муҳоҷир ва аҳолии маҳаллӣ, хетиҳо ва лувайҳиҳо аҳлона зиндагӣ мекарданд. он баъди Мод, Бобул ва Миср чорумин давлати пуриқтидори минтақа буд. Лидия роҳҳои тиҷоратиеро ки аз Байнаннаҳрайн ва Эрони ғарбӣ ба воситаи Осиёи хурд ба баҳри Эгей ва Юнону Аврупо мебурданд, зери назорати худ дошт. барои ба баҳри Эгей баромадан ва боигарии Осиёи хурдро ба даст даровардан, ҳанӯз шоҳи Мод Фравартиш қисмати шарқии Осиёи хурдро ишғол карда 5 сол бо Либия ҷангид, аммо онро ишғол карда натавонист. дар бораи давлати ҳақоманишиён бо Лидия Ҳеродот муфассал ахбор додааст. ташаббускори ин ҷанг шоҳи Лидия Крез буд. баъди Модро ишғол кардани форсҳо ӯ хатарро эҳсос карда ба ҷанг тайёрӣ дид ва бо Миср иттифоқ баст. соли 547 то милод Крес бо лашкараш ба Каппадокия, ки баъди Модҳо ба форсҳо итоат мекард, зада даромад ва дар назди шаҳри Синопа лашкаргоҳи худро сохт. Куруш низ бо лашкари худ ба ин ҷо омад. Куруш ҳанӯз дар ҳамин ҷанги нахустини хориҷияш сиёсатмадори дурандешу нуқтасанҷ ва одил будани худро нишон дод. ӯ қосид фиристода ба Крес пешниҳод кард ки агар беҷанг таслим шавад, ӯро шоҳи Лидия таъин мекунад. ӯ ба ҳамаи шаҳр давлатҳои юнонии Осиёи хурд низ ваъда дод ки агар таслим шаванд, озодиҳо ва имтиёзҳои онҳоро нигоҳ медорад. аммо ҳам Крес, ки бо қувваи худ боварии калон дошт, ва ҳам шаҳрҳо пешниҳоди ӯро рад карданд, танҳо шаҳри Милет дурандешӣ зоҳир карда ин даъватро қабул кард. баъди ин дар назди дарёи Галис задухурди хунин ба амал омад, аммо ғалаба насиби ҳеҷ кадом аз тарафҳо нашуд. Крес ба пойтахти худ шаҳри Сард баргашт, то ки барои муҳорибаи оянда хубтар тайёрӣ бинад. ӯ аз иттифоқчияш Спарта хоҳиш кард ки дар баҳор, яъне тақрибан баъди 5 моҳ барои ёрӣ лашкар фиристад. ба шоҳи Бобул Набонид
барои бастани иттифоқи ҳарбӣ муроҷиат кард ва ҷанговарони зархариди юнониро ки дар лашкараш буданд то баҳор ба хонаҳояшон ҷавоб дод. дар ин миён куруш ғайричашмдошти Крес фурсати ба амал омадаро ғанимат шуморида лашкари худро аз нав мураттаб намуд ва масофаи тӯлониро бо суръат тай карда ба шаҳри Сард расид. Крес маҷбур шуд лашкари худро барои муҳориба ба дашти назди шаҳр барорад. дар задухурди ба амал омада лидиягиҳо шикаст хӯрда ба шаҳр қафо нишастанд. баъди 14 рӯзи муҳосира лашкари форсҳо шаҳри Сардро ишғол кард. ин ҳодиса дар байни моҳҳои октябр декабри соли 547 то милод рух дод. иттифоқчиёни Лидия фурсат наёфтанд ки ба ёрӣ биёянд. куруш олиҳимматӣ зоҳир карда Крези ба асир афтодаро афв кард. ӯ Табала ном форсро ҳокими Лидия таъин карда дар шаҳри Сард дастаи ҷанговарони форсро ҷойгир намуд ва худаш ба Ҳангманата баргашт. баъди рафтани ӯ лидиягиҳо шӯриш бардоштанд, аммо лашкари форсҳо бо сардории Мазар омада шӯришро пахш карда шаҳрҳои дигари Осиёи хурдро низ ишғол намуд. баъди Мазар Гарпагимот ҳокими Лидия таъин шуд ва шаҳрҳои боқимондаи юнониони Осиёи хурдро тасарруф намуд. ин ҳамон Гарпагие буд ки дар ишғол кардани Мод ба Куруш ёрӣ дода буд. тавре ки мебинем Куруш ба шахсони содиқ ва лаёқатманд мансабҳои баланди давлатиро медод. дар аксар маврид онҳо вазифаҳои ба дӯшашон гузоштаро уҳдабароёна ва бо масъулияти том иҷро мекарданд. چهره‌های ماندگار